Ni saa umwe watilika ndateka 10 musaisa mwendo tondo nene na kwa dhani bana mundu Salshobeti tikwete madhangu ni tawa Caroline wa Muteti na nikwete idhangu ya The Standard nina wekwatio kana kioko chako kiende kwithiwa kicha kwa ila Wamukienesa. Tuwamukienesa. Mwendeni Madaraka Day. 1st of June. Timina baati endete. Tuendete. Na hindi nina wekwache kana haki yoko chaku. Ni chakwa ila ni Salshobeti wa mbua. Ni ndio kunengelele mauwa. Lama idhanguni ya The Daily Nation. Na inde tete kwa nanga ivinda nienda inde tusisie audio wethangu ya The Standard wena mauvo ele na inde wena ngusanisio kana inde sia kuthosia peno hotel umwe indi wiki thekani kikitwa Dusit D2 na indi wiku yanga likoni sia ilovu wetuika kwa ivinda yemwe mundu mwene wendie kuthosia hotel usu na billion 10.7 billion na indi anenganite 703 million na indi nundu wa kwithiwa paina mathina makoti mathina ma transaction kwani yekutoa wakotini tuka kilingi sikicho the kuma 703 million ne sio mu cost 10.7 billion ne kwani yu o yutu nena yokotini yendeye mauvo wangi manenge tu wito idhanguni ya The Standard ni mauvo makonete in the battle for ODM strongholds otondo tuisi ODM ni kanie although ne measia meo kimoja na indi ngalikoni letwa yongosetwe ni mundu Oburu Oginga iyo meina ndambuka sio na mwa angi malinda mwananchi pia meina ndambuka sio na indi kuituka kana ndambuka isieli mena kielelo cha maybe kusupport President William Ruto kana langi indi maende na udhukuma against President William Ruto mavwasu indi ni mama nenga ni twende ni audio wethangu ya The Standard na indi thangu ni ya The Daily Nation tukunikila mauvo makona ni tuwe na Ebola kana wa Ebola na bala atongo imbini wa sector siki babakanyo mewa atongo imakanisa na undumwe na atongo yangenga likoni ya ulei maende na kuleana na kwa kalantini ya kuya awama Ebola makumaku ya the America bande ya Kenya indi report ya imetuke iweta kana amwe mama obisa kuma kuyende American mamini obika bante ya Kenya wathanta tubitie kuya like pia kithitoni chako ikithikana kalantini su niamini na kwa bena makuli mengi alamende na kukula nywa yulu wa OCC kana safety ya Kenya kuma na uno wa Ebola na indi ningwida ndio kuningilile mawasu ndeni wa page 4 na page 5 idhangoni no ya The Daily Nation idhangu ya kele ya The Standard indi ni mawavu makoneti violation kana indi ukwethila ila safety measures itumia wakwa kama sukulu situ ka indi kana most of the schools kana sukulu mbingi si thito ignore ila sukulu kwa indi ukwethila wakwa na wakwa tena in case of mbanga yumela ukwethila indi amanyigwa ni meitha tondo yu maskulu maingi maende na kubigwa na manyiwa kana ndwala indi matesikie ukethila ila yu dom yabya amanyiwa asumene binda yasa kusemba kukia mbangesu ndi libanenganitwe The Standard guidelines ila mundu kwenda kwaka dom undu bailite kwitha bailie na nengi kutwikite kana space ya katikati wa itanda pale thabena 1.2 meters apart ukethela kitanda kimwe na kila kingi ba katikati bena space ya 1.2 meters na pia wituka and then wa corridors baanza indi amaniwa mesila petuka bayalite kwitha bena less than 2 meters wide mita ile so kwa kube wituka kana yambe ya mita ile kwambata space amaniwa mekwisila nundu wakwethiwa tondo na elesia ila mbanga ya umila ethiwa itanda isu ni tanesie mumaniwa ni kuma akasemba akakia mwaki na ndi ba masembelete kethe corridor ndi thengeani ya muno no masembe makakila mwaki lakini masukulu ni matolwa moti kila maende na kuignore muno guidelines isu cia kwa kama sukulu na ndi ni makulwa ni muvea wa kisomo ila mekwa kama sukulu methiwe maisingatia guideline isu
na indi maubo angita su mithanguni ya katatu ya The Daily Nation atongo makanisa kana clergy maitula muti serikali kumana na mwaki ulona ti siane 16 itena mathayo kana 16 students na ange 79 mena maumisi mai mwaki ulona kwatie kuya skulu ni wa utumishi na vela yume kwa sekana ni serikali yali totula muti kwa kwithia itethitwe yeikithia kana safety la yailite kana metala talela yailite na guidelines ila siyailite ni siatewa kabindani kala maskulu mekwa na muno ma boarding schools na mama kakulie ni batonde kai boarding schools ikabikia na kuongamwa indi otwe oba maubo makona nitie akano o maubo makona nitie na utumishi nikuthia ndio kunengelelia monde ni wa page next yulo wa amanyiwa alama na atwa iseke kwa keu na yini tutana maubo kwa utumishi indi bena maundu meitwa ma identification asaini makulwa ala amanyigwe 16 manakwiye kuyambangani ya mwaki utumishi girls mewa mambe okwetela nundu akwithiwa DNA test nisalite kwitha yekwa before me asiana isu ile kweyende kathikwe na inde maina nengane specific time nundu akwithiwa inde me asamane ngo ibindo yani pe mundu kwitwa government chemist a forensic DNA analyst indi eitwa Joseph Kimani ni kwatani wende na kutwa isi seso yu ya DNA aise process isu ni tona ku take time lakini unawe ACI already ni maendeye na kukolania DNA samples kuma kwe victims kana amanyiwa su na pia a relatives more na ende measia we are asking for patience in this process na yasia una kwa ni take ya time na ende kuituka ona either amanyiwa su ni mekiwe DNA asia imetele piu na maidho amena kwetela kwingi nikenda ila DNA isusi results isusi kuma indi no ni matona kwetha mayitikilwa kukuwa mesu ya siana nikenda maende makathike indi twelika hamwe katwa mawala makona nityo no wa Ebola ni kana sekta sikiba bakanyo itongwe ni ya maundu ma utalii kana tourism methingilila kana nonginya nthi ya Kenya ibetane biu na kwenda kwa kakalantini ya kusia kana kubingia au ma Ebola makuma nthi America vanthi ya Kenya na inena na ndikimama ubo meweta kana kwa facilities kana kalantini isu vanthi ya Kenya ni kulikilila muno ekonomi ya vanthi ya Kenya na muno sekta ya utalii maiweta kana yu andu ala mevangie kuka vanthi ya Kenya kana tourist ni matona kuthia meske adawe na makali ya kuka na ti meoka ona ala mevanthi ya Kenya ni matona kubikia makasi ya ile mbetesu ya Mount Kenya bala yu Laikipia kuthia kada kalantini kikwe weto kuthia kende na kwa onetina wa kuthia koti bombeni unumitie suspension kana nonga mitie kwa kalantini kauka vanthi ya Kenya ndi no mawo mao imetuke meweta kana kalantini kuno kaende na kwa na amakati wa mavisa makuma kuyenthi ya American mamini obika vanthi ya Kenya nzikayoni sia kwa kalantini kau ulongami mahoteli kana ngwatani ya mahoteli vanthi ya Kenya na ke kwea ile betani ya Kilifi na Kisiwani sio Kisiwani Morino Bunga weta kana industry ya utalii kana tourism ni very sensitive na kaindo kani nibiu kaliro tumona bookings see they are cancelled na mesio kama chase kana they have been trying to fight or we fought incredibly hard to build our occupancy levels working hand in hand with the Kenya Tourism Board and the regional airlines inaweza kana imethito imetata kutungia industry ya utalii bala yai before covid na bado ndinabikia na yumatona kuthia wewe ukono munene pio kethia kalantini kauni kwa bikia vanthi kwa vanthi ya Kenya ibinda yemwe president pawiti nanga ni wasise kana akenya mene beba ya kulea awetoke maile maile okay payu ti kulea ni kusisi risking Numbu amanga twala mone na meazikana it is even more risk kwa kalantini vanthi ya Kenya than nonthi ya America ithingilile kana it is not going to allow patients with Ebola on amaku na you mundu Betty atongo yingite yoni niwe mundu igeshagwa yasia ketha Kenya ni tukwemwa ni ku contain kindu kikwitwa malaria ndetema Ebola tukeka na nayo Adan Duale ulani minister wa health ICA
facilities ni ya military facility yu na ngene wambie yote te ya kinduki yu etwika ni ya military facility na inde ya Kenya Defence Forces makethia wa maitumia facility su na pia other Kenyans will be using the facility to do what? Ebola ye Kenya na ye Kenya ye nandumeana then nikiti kwetikilia andwala to ensure ni confirmed mena Ebola aikuka kwaki wa quarantine bandi ya Kenya na hivi ya Kenya in a way or the other ndo tuko niwe nika aka kwetwa COVID-19 Ebola nita even worse lakini nengi karo namba kuma bau o mawangi makona nitwe kana makona nitie Ebola ni kana you state kana bante ya Kenya ni ignoye kotula koto dele no mitu ya kusia kwa kalantini kuna yende na kwaka na hindi ami kati wa miveki waduka nyelene alite na kwa kalantini sibante ya Kenya matongo ni katiba institute na alama naandikite koti makuliti kuungami na mikana kuandika ingi na makuli we write to formally notify the US State Department and US Health Department of binding interim conservatory orders issued by the High Court of Kenya on May 28th mwaka huu na these orders immediately halt the proposed establishment of US backed Ebola quarantine na measeka na we expect the United States to respect the sovereignty of Kenya's legal system. Oh, they expect. Nunda kwa the court nuna minute na kuumia mamulo wako asia kalantini kaunga why are we still doing it? Niwe si muthenya wa Friday na muthenya wa Saturday wendeke inoneka iflies yendete kuyanga likoni sia na ninoneka na ku mitandao ni na endo wethela amundu governor wa Murang'a Irungu Kang'ata katikati wa Tongoi angi alani MP Kiunjuri ula wa Laikipia East vena mundungi ukwitwa Wachira Karani pia ni wangalikoni sia West na Jen Kagiri ni maoposi kana ni maleanile na aindeke isu kuoneka siku na of course sio kitebe una nyuki kuma kuya angalikoni sia ananyuki kuka angalikoni sia kuma DRC mpaka ku Kenya bena 30 kilometers away na yume kula nyai niki facility suita na kwa ku why are people may fly kuma DRC mokite kuiwa bana nyuki na sumo ni awau moyeto to bana nyuki remember maili itakuwa kwa kalantini itakuwa actually kiwanza chandeke cha JKIA gate 16 iyetwe to ya kulichandwaso gate 60 anana moment eta ku DRC kana ndila ibine when wo Ebola iye tweka twika ethwa ndo sune mathimi we matu kamena ona symptoms cia kuthamena Ebola if they have to come to Kenya mesile gate 16 ya kiwanza kiucha JKIA inde lilikana kiwanza kiuno cha baadhi ya Kenya and metha my fly day in day out yuko bingi wa gate yuko twika nduke sile bani ando ma Ebola elete baadhi ya Kenya netha hibo I think it's 2% but we tikili andwangia wo moke kuitwa baadhi ya Kenya. It puts Kenya at risk. And tuisonga dambe ni maubo makona niti na finance bill ya 2026-2027 na ile kuetokana ya mina kubitukithiwania mbunge sindu imwe nitona kwa mbate ya mathoa na isu imwe ni bamwe na mathoa masimu banthi ya Kenya na bala ndini wa proposal ile ikiutwenikana mathoa masimu enime kwa mbata na kilungu cha miongo 3 ndono nya isu ni percent na haindi otau parts na indi makanenga ni reasons sia undu percentage isi kubikiwa ni kana simuili kuka ni sikuithia siongeletwe tax na sioka kuithia local assembled vanthi ya Kenya na financial transactions ni sindumi katwa ile siongeletwe kana situmite yu sikuithia sikio thothe ya mathoa masimu kwa mbata we etha finance bill ya 2026-2027 ni kubika na kubitukithio simu na sindu ingita ngwasia mutumba kana second clothes ni mwe katwa ili kwatiwa kwa mbata thangu ni anana ende mondwe Oburu Oginga ni waise we ready ku quit the supporters make kana ndwala meumukwata mbau me saisos wania ndetha atona kunya kana kulenga ni a decision
na indi kwitwika ni ukulilie peer supporters asumake marimen kwithiwa makwatanite muno na indi esya payaile kwithiwa na andu maume kuyanza moke kwanya chama cha ODM. Most of the tongo yala meba winde measiaika na ODM ni kwatanite ana kindu kiutu ukita factions ati linda ground linda mwananchi isu yonthe no ODM masiai moma ye sauli kangalikone ya ulei na remain kwithiwa mesilikalini nikenda even after elections methe matona kulika kwitha part of the government na indi nimeona nije iyo meina mukutano usuo wa linda ground na indi we mwini wenguma muno kwitwa Prince Inda niwo kutumika muno nthini wa kutwaisya maundu ma entertainment mavwasu meithanguni ya nyanya na indi twikunikila alama ubo makonanetie kana makonetie skulu wa utumishi na ulona amini na kuvia na kutia amanyegwa 13 matena mathayo na 79 mena maumisi mai ripoti ya metukile imini na kumwe iwera kana mwakiusu wa mbilido na amanyegwa na indi ndeni wa CCTV footage ile imini na kukwatikana itina wa ukunikili ulotwa iwe yonanya amanyegwa maibangithi kindu kiu ona kupiana kukwatia mwaki na kuvingia amanyiwa langi nthini na mwangu wabingwa na nza. It is very risky. Na indi ibe na mukudu mingi maati is it the parents who have failed to raise the children well? Mungu mease they are manenda ku draw attention. Kwa nini wakiwasha hiyo moto wange ya alati wala watoto wengine waamke? Nondo ka CCTV footage kaukarana kasisia. It is something that they had planned. Nondo inenganite details. Kitesema chama woni kemini na kutonya details undu mahambie kindu sasta ma kidesiana isi akoma mambo the my identify places mamba kusemba mayona tambule mundu kumona na inditina makani mwakyusu na maona yinu waka na nondo yumesio kwatia ikondolo masemba mumala na matia mavingola mwamu nanza yu kindu kiwe ona bala atongo ima kanisa pia ni maisie kindu ketita normal nondo mwa ona kuonetha thina we sukulu wailete kuete amani walangi thina niki na ningi manabinga umwomo niki laki umanisha ni manenda asia na kwani imagine utalete 1 2 3 nondo asima na yeye kikoni kiwe baka ngena makasi ona mwambiata nyendike esa kwitikela kana mwana wako nokwie na yusa aisu ona oyutu onena pia sima taona sana sio maketa akwa ni siabie aya mathi kuona isi ana mewa ambai kwetela DNA tike nikenda tekata ni tragedy mwe ikwenda kufunikela munango na yu tuyo bauni kana mawisa ma DCA ni maende na ku yu amanyiwa thantatu kati wa monza lamwe kona na kiko chuna maminete na kwiki wambeni na ve umona leketwe indi katika evidence ile minyi kuma ni CCTV footage isu yonanya yu ni umwe kati wa asu na ni maende na kubandana nake ekiwembeni itina wa interview lingi oto yu minyi na kutoiwa na yu ina support isu ya CCTV. Okay. Ekane nengane katuni kaithangu ya The Standard ke page number 12 ya opinion na indi iwa beti ndizi ni elesia mundu akwetwe ba lakini nenge meba bisele ibisa yambe yona nyakuoko kunende muno kupinete ka mundu kane kaima kakite to bini wandi ukethia akone kapineye lakini nenge we kamundu ku kakwetwe kwako kokilitu na gane kakayete pyu yeye akubine wande yandikitwe then hapo nyuma kidogo lakini kaka oyu kaandikitwe now nayo wakakwenda kama mundu kakwetwe sindunduku pa kokilitu yoze thangu ya The Standard ikendo maneka mundu kakwetwe ba endi twimina kathangu kamthenyo mundu ke page 13 thangu ni ya The Daily Nation kona nitie mundu ni muthukumi uthia hoteli-ini na kwite liu kana kindu kithia liu kitonetwe na fork na kasia happy Madaraka Day na yulu akinete kindu kina sindu bingi bulene bamwe
ni kama amekanyagia mambo mingi. Bena Ebola, bena high cost of living, bena joblessness, bena fuel crisis, bena tribalism, bena hate, bena maundu maingi alayuma koneti kana mende na kutimia ndino ya Kenya. So is it a happy Madaraka Day or not? Mundu mwana isi wakula tuimenukilelia nasi sasa. Kwa nini mnaweka hizi sikukuu bingi na mnajua hatuna pesa? Muthia au kunekili wa mathangu. Nyende tawa Caroline Mweni wa Muteti. Na kwa ni tawasali Chebeti wa Mpua mawano wiso mingi mthini wa mathangu ameli ya The Standard na The Daily Nation. Tuelekele kuyanga likoni ya Mutongo FM endi tusisi.